Inise an lichte vik, seo lichter míle ochget sa céhir. Ha leor cheananish, the Book of Kells, an an calliste na trianich an an príomh vele na héran, vele a clia. Ha cutse gra, gré an leor is bria san túl, agus ha ceall ike da galape. Ans an leor, ha céhir sascalan an chimney nuai, Mata, Marcus, Luchcus agus Jan. Ha an texe an a Latin. Chai an leor a dhéanú chimichil na bliana och ciad. Ach cáte díirech. Ans an lichter seo ver mi súl a histin. Ha scolaran trí smuintjen a chur rörst, mo hús an leor. Ans a hiad dolamach, gan roi a háisechug an an ilan í. Vai a horst a cheananus, nó Kells an an édin, son críach a chudéir. Se an darna smuin, gan roi a dhéanú go léir an an ilan í. Va manich an an í, rilín chalam hiile, agus as I dhé. Va cumas agus gyrrasan achcasan leorma sin a chur richéile. Se an tres smuin gan ro leor cheananish a dhéanú an a Lindisfarne. Se sin ilan big far costa Northumbria an a Sassin. Va ceallichan crechu itar Lindisfarne agus ilan í. Ha dúl go ro an sean leor prísel rís an canar soscalan Lindisfarne a dhéanú an sin ans an och go bhlín. Ha anise an an leorlan vrechtin an a lunin. Ans na bic an bhlianachin a galáf getá, ha smuin ile ith tían an bar. Noch sin an a clá an a leor a chai eilsechug a nudi, the Book of Kells Unlocking the Enigma, leis an scholar agus scríveter Victoria Whitworth. Ha ishes déichte an an donéjan. Ha Whitworth jen vech, gevil Joe Hjansaun gun deach leor cheananish a scríveg an an post ma cholamik. Ha sin anna macha rosh tuvannier na gealtach. Ha je gra gevil Joe Chollasaun gre crunich no luch jallen a va a koper an een naas nan crunich a scríve. Ans een aalichtjer ver sin súl a bech.